bengabi inkinga yakho kuphela bekuwena mina wakithi ungena labantwana bakho abaningi bamaveji amatamati namaqozi namazambane guys ningalwini man guys bathi beng guys kantona ushiswa yini kangaka ushiswa yini kangaka uyazi ukuthi besinganamali ukusho wakithi like uyangibona uthile amanye amantombazana ageza ngamanzi apink wena uthembisani light ucanga ukuthi uzophila lapha ngaleyo my sis banyana babangibageza kamanzi apink bageza ngamanzi apink ugeza inhlanhla lethi inhlanhla wena kini nayo ugeza ngamanzi apink ugeza ngamanzi apink iswasho okay my sis asiloyi iswasho so ugeli bekumela abuze kwabaphambili ukuthi noma nenhlanhla uyitholaphi bekazomtshela. Hi guys, Waitsi King. Today re tshwaretse ditaba tse di smoothie jwang. Lovers ke kopa ba jwetsa Waitsi King if the viewers hantlantle le di fans at Jozi Bioscope and stuff. Ba batla hore book ba etse jwang. Yeah guys, I'm sure abaningi benu you've been gunning or you've been wishing ukuthi kahle sifike sinivakashele kuma birthday wenu, sinivakashele kuma event wenu, nisibooke. So ne performance idam. Everywhere, MC yonke into. I'm sure you have seen masiqala ishow yethu most of the time. We sing for you. We rap for you, siyanjayivela. We can do that at your event. See, we are versatile. So guys, if you wanna book us, what we're gonna do, just specifically guys, if you wanna book us, event yako, you WhatsApp on that number. So we wanna make it easy for you guys ukuthi nisibone. Khona abafisa ukusibona nje bedibane nathi and it's hard for them. So you can book us guys specifically for bookings. Sizofaka ama number lana, I'm sure I are up here lapha screening right now as we speak. Guys, specifically for booking and le number iya WhatsApp kuphela, you wrong call. Specifically for booking, mayingabe unengxako nayo, Blue always tell you where do you write xa ngabe unengxako ufuna sincede yona siJozi Bioscope. But specifically for bookings guys, this is now the number on the screen. Make sure ukuthi uyasifonela lapho sifike sizokublessa endaweni yakho. So guys, ka lava se hachilo ke batlo le hopotsa hape mamelang for mathata bophelo and stuff. Ule wa re emailela fela ko jozibioscope.co.za. But how batla di bookings o batla vibe o batla this thing man o batla fun o ska lebala fela Waitsi King number ke Greet no calls guys. Ha ona ma phone ha ona next. O fesane je fela o re hi my name bona go batla locationing e sonto tse jwalo. And guys bonang performance ra yetsa. Ra khona re go MC le ntse go jivela. Bona talent e teng, everything e teng, vibe e teng. Re on guys. And as story manager yethu zo negotiate ne manager yethu. Just know ukuthi ma conduct awukhulumi nathi. You are not talking to us. Uthetha ne manager yethu. So as story if niyavumelana ne manager yethu and then siyafika sinishayile isipani sibe great. Ngisho nanoma bathi une team lapho and uyafila ukuthi ngifuna uBlue no Lovers lana ungawari sokugcokela mfana ene so dripper nice kanjani or kanjani skin promotela izinto zakho sikuzokulayitela if bafuna ukusibhuka nje ukuthi sikulayitele bona hayi laba bafuna ukulayita uzosiimelela ngala ku Jozi Bioscope ngathi sesikhulume too much nesingene vibe inasebenza. Sure. Bye-bye, lovers. So hey guys, hello. I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got you have today. And that's exactly all about Jozi Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on jozibioscope.co.za. So guys, today we're going to go Asanda. Asanda was about Blue man, kinali best friend. And Sky kinali best friend. We learned all our kikatele ki mufile poison kabakala jealous. And so no Aus Blue ka se ki pulusiso se ki kena kerek. Ki batla to apologize. So guys, in tlo yesa ke tlo tsama ke lo lata Aus Asanda ke bono hantlantle bothata keng jealous ile ya qetela e mo beile plekeng tse feng wait to tlosalang guys ke tlo gutla le yena yes baby. Hi guys, ke na le Aus Asanda mona ke best friend ya Aus Lwazi akere and then wena o Aus wa Aus Asanda yes. So hey ereng ke le jotseng bo Ausane ke utlwile story sa hawa Aus ya re jwetsa Lwazi rai man wa tseba keng chomi ya ka ile ya ICU so ne ke batla wena hantlantle o go jwetse le di viewers hore bothata ba ule o iqetele o ithole o ile ICU bothata ke eng bile wa etsahala eng Nyale ngahamba like umuntu wamile wangitshela ukuthi uyazuzongikhipha out ne and then so mina nginomngane oyi1 umngane wami uAsanda so ngatshela uAsanda ukuthi hayi girl uzofika with the guys siyahamba siyophuza ama drinks like sobuya late because njengenjwayelo vele sijwayele ukuphuma even though ungazi ukuthi kithi abamthandisisi kahle umngane wami but hayi yena she umngane wami loya sihlezi senza izinto ezibhedayo sithi but hayi umngane wami loya so ungambiza ke njengenjwayelo sahamba sayophuza and then masiloku siphuza like ngishawe ekhandanyana ngibe nozi yasingazi ukuthi kenzakalani and then ngisukume ngithi ayi ngiyabuya ngisaya etoilet ukuya kwami etoilet
mangifika toilet like angazi kuyenzakaleni ukuthi ngiwe kanjani like ngazithola sengise ICU nakhona ukuphaphama kwami ngiphaphama usisi wami uyongi-explainelayo ukuthi no like Kelly bathi uphuze ipoison ukuthi ipoison ngifakele ubani kanjani angazi anga-understand cause umuntu ebenginaye asanda nomuntu wami phela beniphuza li 3 besi-3 like sihleli ephaphini like yo bekumnandi but after ukuthi kuyenzakaleni angi-understand uzibone nje wena sole ICU my sis lona wile wa etsahalang maybe haye la utlwa ho thweng le phone etso ke mang o re nje re batla o tsebe So thina sathola call from esibhedlela ukuthi uLwazi was admitted last night. Abekho sure ukuthi inkinga yini but as uLwazi wahlala about 2 months. So I could say for the first 2 weeks abo doctor they discovered ukuthi udle ipoison but they not sure ukuthi ipoison yani. At the time yeah we didn't know ukuthi kenzakaleni because uLwazi beyangakhona ukuvuka beyangakhona ukudla. She was very critical and then umngani wakhe uAsanda ke washo ukuthi no they went out bahamba bayodla babuya bayetlabhini and then kula seka complicate khona. Yabona ngizibuza ukuthi if kuukuthi like esibhedlela zange bakwazi ukungisiza ngabe ngikuphi namhlanje ifamily yami abosisi bami abobhuti bami mamam cause sikhuliswa single parent. Wow ibileni bolava sikiba ho bohloko wena my sis ke batlo shem ke batlo kopos ntwana ke leboa skima ne sure hello my sis Hello. kunjani Asanda right Asanda njengoba ubona ukuthi ngine best friend yakhe nosisi wakhe and bayazi ukuthi nje vele sibhalelwe uwena bebaloko mamele wena ngizokupha iopportunity my sis ne nesikhathi sokuthi nje ubatshela ukuthi wena kahle kahle wayusibizile siJozi Bioscope. Okay, ngibizele show ukuthi ngize kuwe personally ngizoxolisa about something that I did. Ekuyini le wenzeni Asanda? And asithemba ukuthi awungilanga ne asithemba ukuthi awungilanga cause ziningi into engingenzele zona so asithemba ukuthi like ziningi lo muntu lo kubo like abakwazi uku-afforda i-school fees so bengimbhadalela oyambeti manginikeza imali mina nginikeza yena I just hope ukuthi into ozoyikhuluma manje singayibeki kanjalo sisi ukuthi kubo badinga usizo like serious no eish ne Okay, yeah. I agree vele ukhuluma iqiniso zonke lezi zinto azikhulumayo akusamanga bekangenzela everything awumngane o right kimi but I think Marukhohlakele wena njengoba une voice encane kanje khuluma kahle. Hence ukhohlakele usikhohlakali. hence ngizela ngizoxolisa ngizoqala into entsha. uxoliselani like ngifuna ukwazi ukuthi uxolisela ini wenzeni Angithi ngingiza lapho. nako please kuyakupa nkaiza ngifeng chance Okay. Yabo manje seningenzana nokuthi ngithuke manje ngasazi ziningi izinto ozenzile. buwa wena my love Ucabanga. ngisho ukuthi iqiniso ukuthi vele bekangenzela yonke into but I think nami ngeke kafika umona too much or take a huge part of me that I'm not proud of. Ngicela ukubuza umona ucalephi because kade nigijima nonke wena naye. Umona kahle kahle ucalephi. Bengasi into entsha ziningi izinto bekazenze eduze kwami ebe ngithi mengumbheka ngajabuli. fana nezinto ezifana nani sisi wami Umngane wami ne umuntu ngathi unenhlanhla for some reason cause yonke into nanoma sithi sihleli nje everything efikayo right izofikela yena kuqala wonke umuntu nje nanoma afika unaleyo nto leyo ukuthi nanoma afika naye endaweni nje abantu ufika ne light. Mamela sisi Wow Asanda mamela number 1 mina izinto ezinhle ziyazizela ngoba nakho zizizela number 2 mina nawe asifani wena nanoma umuntu eza ngesihle wena unalento yakho ye-attitude ukuthi awunikeza umuntu indlebe so don't expect ukuthi izinto ezinhle maziza kimi wena kuwe angeziza sizoza if kuukuthi uzinikeza isikhathi and uba lo muntu lo oba uye ngendlela right ezezinhle sisi. Amanye amantombazana ageza ngamanzi apink. Wena uthembisani light ucanga ukuthi uzophelela lapha ngaleyo my sunlight. sis banyana babang bageza kamanzi apink Bageza ngamanzi apink. Ugeza inhlanhla lethi inhlanhla. so mntana kini nayo geza ngamanzi apink Ugeza ngamanzi apink iswasho. okay my sis Aslow iswasho. okay So wena ngesunlight bocanga ukuthi uzofika phi? Ngabe nathi saqala ukugeza Wow, ngamanzi umbuzi ngani? apink. ukuthi njengami ublue ngabe ngiyisebenzisela iswa Mamela ngabe hawa uphuma phansi. So ugeli bekumela abuze kwabaphambili ukuthi noma nenhlanhla uyitholaphi. Bekazomtshela. okay my sis wa utla usikere banyana ba sebedisa metsi a pink siwasho wena o hlapa ka sunlight no expectileng so ya
clearly ke nami bengazi ukuthi ngithembeni and mina bengazazi indaba zamanza Pink nanoma sekuthiwani akaze ngihlangane naye mina ayenza lezo zinto lezo clearly bekazenza behind my back. Cause if bengithi umngani wami mengizowazi ukuthi ugeza ngamanzi aPink yena yes ungenzele everything as umngani but hence ngisho like ngifuna kana senumona usukaphi yazi it's one thing ukuthi umngani wakho abe nezinto but angakenzeli Loku raunda like ngiqala uyambona usisi wami ukuthi akakuthandisisi vele so khuluma ngikaze ngamthanda uzoxolisa sicela umlaleli lwazi angakhulumi niksi since ngifikile lana but yimi engimcelile ukuthi ngicela neze la it took me courage ukuthi nami ngifike la ngikhona kusina noma ubani ongathathi inyawo zakhe afuna ukuyoxolisa emntwini mengizokubukela kenzakala whatever yenzakalayo but nami I'm not proud ukuthi ngenze lento engiyenzile but it took me a lot of courage ukuthi ngifike la ngikhona cause ngiyobona abantu nawe lento engiyenzile kuwe ihlaze public understand ukuthi mawuthi uyaxolisa like lokhu khulumana nento A1 uyaxolisa angunderstand ukuthi uxoliselani my friend like ichomi yini mngani wami ke ithi ngukutshele ngivele ngiyibeke once njengoba bosesibhedlela recently yimi engipoisoning ngasho oh my sis whoa guys whoa ngibona ukuthi ngonde kanjani kohlakele wena ungibonile ukuthi angithi ngizoxolisa angithi ngeza ngamanzi aPink ukhamisile owakithi nalabantwana abakho abaningi bese kusalelana namaloku esibhedlela wena uthuleleni uyazi ukuthi umphezini ngizile manje angisengizile kantona ushiswa yini kangaka uyazi ukuthi bese nganamali ukusho wakithi like uyangibona uthulile nawe dala ngikhuza ngalomngane wakho mamela ngitshowisa moya nami nungilusela ngiyangikhuza ngiyazifela ngifa ngihamba bongakwazi nokwenza nikho nesibhedlela ilesifebe lesi kade usifebe ungangibizi ngesifebe uyiso awukwazi nokuyiso for the mere fact ukuthi udla imali yomntana kini ayifebe lokuthi nawe uyisi isifebe nawe uyidla akusizi ukuthi uba ngumsenabi akusizi ukuthi uba ngumsindo bokufinyela nalo uyenzana abantwana bazwayithi abantwana bathi bokumgezela abantwana lo nabamgezela abantwana lo so wena sisi wami ukumgezela angeke athule usisi wami angeke uthule usisi wami na something usisi wami ngayofeba wena bengayikhaba kho bakhiphile so wena mayisisi uthi kudala umgadela umntana uthi kudala so labo bantwana bobagada yibo benza ukuthi upoison lamatamati wakhe la dala simgadela wona lo amatamati nyawazi dala flasha yena uyabulala mayisisi umuntu emhlabeni but now ubona dala ngisiza nonke bengena ukuthi ngikhuza ngomngane basiza sonke nabantwana bakho beka basupporta laba angithi bengimgebelisa ebhlungu ukuthi hayi bengasinkinga yakhe ayi1 bekuyinkinga yami nami bengimgibelisa labantwana hayi na uyanyanyisa bengabi inkinga yakho kuphela bekwena mina wakithi ungena labantwana bakho abaningi bamaveji amatamati namaqozi namazambane guys ningalwini man guys bathi beng guys my sis guys amatamati wena amatamati wami my sis guys ish lovers kupolo bathi yes my sis yo abona ntweni uya poison yentsweng like understand ama sorry sejwang kata ba yazini mina angisenandaba yazini angisamfuni ukuthi abe umngane wami sengiright ngizomxolela but anything ezongihlanganisa naye sengiright yazi angisafuni nix because manje ungimoshela into ebenayo nabantu bakithi hayi it's fine angisazi ngoba kwala show like this thing ngiyazigulela like angengikhona angivali show sabona ukuthi hi guys lipone sililona ngole siki OC lena samatha what's baking guys akusathi ba usana tshwarela usana next guys ha ra ithola conclusion because of liboni who no shapanwa but OC sky le yena ojile ngipoison uri yena ukhula ha usatlo ilwanisa ntwena ke angisena utobua lina ndaba sengiright shame umngane onje empilweni akade kuyathepha uri lona guys labona momo high that's why ba don't trust friends that's why batsho ubulawa usushone for into enje that's why ba guys ubulawa ke motho ophilang lena so guys ikupang libe careful ka bagotsi ba libang le bona le shebe ngakusi wonke umngane wakho ongakuthana ena si wonke chomi yawo ntshong lengwe yawo aka iratang tshela siteng ne tshela sirili ke kopa le shebeng di chomi tse le phelang le tsona ene ke le rata le ska le balang go subscribe bile le re follow ko josipascope.co.za le subscribeng di share di video tsa rona ka le rata kaofela yes baby